Combo. Come? Entrez. Ça va? Ça va un peu. Mal sudah. C'est vraiment. Kon dua deh. Jam jagalan. Iya nih. Kusi tak kau ni mana? Iya nih kon dua deh. Ini mah biar jagalan. Luar mana kon dua deh kan? Kau ada orang alam deh. Ini. Kau nu hal dulu. Kau mana king hal dunia ada miar macam hebi hope. Ini sudah hebi hope no ngawata lalu mana de no de hal ngana ngomoy. Manula goddo to yare yetolo. Kau nu miar je juga maya cina min kari wana futam. Dan di ko hebuno ton hanci ko. Anda babe mar no ta on surprise lando. Andi ko monel da don buru pende wala hakki. On ko nyoge wanno hay hibboy do mo. On ko nyoge labude no. Waro ta min babe ngamelen jodi apre waro yotti min wakila no yotti ne babe no. Hay min tigir be buno nan bando. C'est pas possible. Mia hado babe mata no mia wata explique de dundo. Ko miar je juga mate na fila da sheri ngodi. Andi simori ay ko bonere berde buni wadde. Mi fami na bo. Parce que hala joni ko hala pay ko ngi mako. Ko na fi. Afala mala joni manko. Munyo fi yalla ko dum mer je juga ma munyo. Aba mi ko mi ala mako. No mi hala ni ma. Awadi hala pay ko ngi ma. Parce que ko mi hala ta ma joni ko hay ire wata ino pima. A plus forte raison nata. Na fi dum ko tan no. Achitin to. Akiru mo di fi yalla an kadi. Achitin ma ko mi mi ala je juga ma ngani ko mi akide ka. Dandi ko banno lanto ma ko. Ko no mi ala je juga ma ya accana mi gay wana fotta bay wo wa kala wo ma wadi fo programme. Don mi fala ma yore babe ngano ne la madina. Haya hewtan. Donc jor ko fala fuutes fa dala mollude. Na fi dum. Ara haya gayna jodani nakadi yi awa bujetano. Sabe hirse de be hirse. Ande ko do walata a watata. Ami yara buza don joni. Akiru fi yalla an kadi. Min ma ayata. Sis ko akiru ngani talani ko babe ngane la simiya ko ni. Je m'en fous. Ko babe manen ma. Si dar tombo den ma mi ko mi do nanto. Mi déplacer ki do me hanto me tay ko godum be pilanto. Ni kan non nay ko tanka. Ko don da wadde ande. Ami yalla ngadi akiru simi mota ge fi ila billahi. Be warete be fala be warete ha bi buza ati be ma papa ngai. Abu Zar Osman dan Lajun Dipti Babu Mara masire Na. Komino dirma na di de tati Hunde minani do ani nilang Ko natana. Fibi be memben natana Eh. Andi on forsando o yatuma ha on don yo minabube on tubalang andi ankada andi jaja ma o yan labbono andi mi yeyi o parcelle an dow to ɗi mbuɗi mi ƴettimi naɓi ɓe nouvelle on ko hande parvenel am bimbi wo que ɓe nangama honto aduna wono mi anda en honto ɓe nanga en tout cas wo ɓe nangama ɓe expulséde ɓe hewta lagine ɓe hewta lagine mi anda jonno num hewtani lan nokku go mi wawata hande kadi wadde commentaire Monsieur Bari. Ene wo hara ko num be nangida e mum. on ɗo woni mi anda Kono non habbe Monsieur Bari. Kono ko Abbas tun ka. min numa ko ɓe ɗiɗo non ɓiɓɓe men ɓen ko ɓe jelo Kono non gerreten ɗum. ah joni la yawde ko ministère de l'immigration o mi dara simi yide agent ɓe ɓen ɓe walla lam ɓiɓɓe men ko woniri wo e aduna o ɓe wawa ɓe hewtintinde ɗo ɗum ɗo ɓe ɗowta ɓe haa ɗo A waɗi ɗum si jajang iwti o denna bo hande o arti ɗo ko honno min mi haalirantamo ɗum ɗo
Ayeto ngono mi yetori mani koni yetorta min do mi rongi hande kadi hala bibbe mi anda o honno aduna ngo wayri fendo pijani fo no jibiti hay hanki njaajan hoy to lando wo mo hoydi Abbas no neldi moto o yitere makko no maje jaako dille dum do min gayni sonjade suno biddo sonja aduna mi anda o honno aduna ngo wayri fendo hakkilande fo jibike kono monsieur bari toni muyde alla den ala itto wala ko ndo alla muy kan hay so jettali kat dum do wado nge bernde mum façon go ay sawullali tawullu dum mara mati ko mi yetani ma na ya wullu mimi yayi tawullu ene an ko mi yewtama fokk e nder ndo suudu minna ma ya waddoy ya reenu hoore ma tokora hakkunde ma e Allah jakayda andi ko nda ko nge wadde an tigirda andi baabe ma no nyaadiri non immoda fawa men dum do min enene ma wonno men kerta dum do ene wona nan ko homboredi ma daro do yiltoro wa fantilater hodum ne woli ko wono da ko wona Allah mi yewtere woni yo jango mo yo asikude woli awona ka wonta ne awolay koy konu hebi mo o sellamo yalla do to mako laptan ko honno nambe yitima wo ko reedu honnum ndebe indi me kalaptan wo ko reedu ko ndolu tungo ko wadano la tamin ko mi yangi ko fop ay ay man la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey yetti be do atu ko ina be yetti junga junga la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey nangi mo jungo to ya so nangira mo jungo to No. Ndari ko mboni ka ba fa. Jibrilu. Abbas. Jibrilu, madam Jibrilu Abbas. Madam wata wullu, madam ngono ka. Jibrilu Abbas. Madam ngono wullu, Madame, s'il te plaît, madame, ça va. Mais ça va, pas de pleurer. Ah non. On a madame do wullu. Wullu non ka. des enfants sont en face de toi, pas qu'il y ait de pain. Ça va, madame. Attends, tolo rondo. Attends, tolo rondo. Mimi madame mi do welti ono nyi do moni dum. On va la mani ngola, tu vois, qu'on ngala. Non, madame, ça va comme ça. Ne pleurez pas. Madame. Non, madame, ça va. Ça va. Bon, Tangono ka di panche. Rappelle-toi, toi. Ça va, madame, ne pleurez pas. Ça va, tes enfants sont là, c'est fini. Bon, excusez-moi beaucoup parce que je ne peux pas m'exprimer en poula. Je vais vous le laisser là, quoi, mais bon, il fait mal les bruits, quoi. Laissez vous voyez. Alors, vous allez me permettre, je vais faire ma langue en français, quoi. Alors, comme nous sommes là déjà, c'est votre maman, non? Madame, vous savez, les deux enfants là, on a eu leur renseignement à partir de notre ministère. Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand
un Guinéen résident à l'extérieur, quelle que soit la zone, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, dans les Amériques, quand tu as un problème, c'est ce ministère-là qui s'en occupe. Est-ce que vous voyez? Alors, vos enfants ont eu ce problème-là. Mais tu sais, généralement, les expulsés, quand on les prend dans certains pays, on ne t'envoie pas dans ton pays d'origine. Oui. Dès qu'il y a un avion qui se prend dans une compagnie, on te prend, on te fout là-dedans. Allez, on vous largue en Afrique. Maintenant, eux, quand on a eu à chercher leurs renseignements, on a trouvé que ceux-ci, on les avait envoyés jusqu'à Sahara là-bas. En Sahara. Est-ce que vous voyez? Vers le Maroc. Alors, on a consulté l'ambassadeur guinéen qui se trouve au Maroc. Lui aussi, il a fait ses enquêtes. On les a retrouvés. Directement, ils ont les envoyés en Guinée. Alors, c'est comme ça. On a retrouvé vos enfants. On les a demandé, ils nous ont donné des renseignements. Alors, directement, on s'est dirigé ici. Parce que avant, quand ces gens-là venaient, on pouvait enfermer certains. Certains ne pouvaient pas retrouver même leur pays. Vous voyez? Mais maintenant là, on les suit de près et à la loupe. Oui. C'est ça, madame. La cause de notre présence ici. Merci beaucoup. C'est gentil. Bobo ben. Haray bay tigi tigi onti fora ka portore do modja yewta yo nantina no lambe bay hare no andiri bay ko no hewti. Haray on taw biro ma ala do ni be seni dalaba yettindir gole mabbe dum don ko feere e kadi on taw be mo fi mo ba madan to wala ka wulle na Jibrilu banku dani Jibrilu abadu banku Madame. Ma condoléance, hein? Mesdames, mes condoléances. Si, mais... Non, Jibrilu banku c'est jeune encore, hein? Jibrilu Hein? Petit, ça va? Petit. Jibrilu banku fiala. Vous êtes jeune encore, ça va comme ça? Ça va? Abadu banku, calmez-vous. Calmez-vous.